Da li odbornik Nikola Stočić želi da obrazloži svoj predlog formiranja fonda za lečenje bolesne dece? Da. Dakle, predlog formiranja fonda za lečenje bolesne dece, mislim da je suludo ovu tačku predlagati. Madridčani su uvijek pokazivali visok nivo solidarnosti i empatije prema našim mališanima, organizovanjem raznih humanitarnih akcija kao što su humanitarni bazari, humanitarni turniri, stavljanje kutija po celom gradu, skupljanje novca i raznih drugih humanitarnih akcija. Pare su uvijek skupe, ono što je ovdje problem jeste taj moment vremena. Fond je bitan upravo da bi se pravovremeno reagovalo. Kad kažem pravovremeno, mislim u jednom danu, jer uvijek kad se skupi pare, ali sve što traje duže od jednog dana, smanjuje mogućnost izlečenja. I mislim da je ovo hitno, najhitnije, znači primarna stvar. Pustite vi trgove, pustite vi ulice, pustite sve ostalo. Posle ove sedmice ovo treba se obrazovati odmah. Znači džabe nam i trgovi, džabe nam i ulice, džabe nam i sve nam džabe. Ukoliko ovaj fond ne bude zaživio. I molim vas, ukoliko izglasate da ovaj fond uđe u okvir opštinske strukture, nemojte prvo da pravite komisiju, pa ta komisija da radi na formiranju radnog tela, pa radno telo da radi na formiranju. Molim vas, ovo može za 15 dana da se uradi, ako se dobro iskoordiniše i brže. Hvala. Ono što je evidentno, ovdje nikog ne sprečava da osnuje i da podnese inicijativu, da osnuje humanitarnu organizaciju koja bi participirala u rješavanju problema, odnosno lečenja naše djece. Kažem još jedan put, zaista ovo bi bila dobra stvar, ali jednostavno zakon to ne dozvoljava ako se misli da se osnuje kao deo posebne pozicije u okviru budžeta, kao što, kažem, to ima, na primjer, Požeški fond za zaštitu životne sredine. Znači, ne može.